Mashindano maya ma mathukuru ma Afrika ya irathithiro nio East Africa ni maigirire muthenya wa keri guku mucii wa Arusha Tanzania guku twi kiwanja-ini gia cukuru wa TGT ndiko mithako ya volleyball na muthako wa gonya niguo rugby mathire na mbere guku mucii wa Arusha. Tukirora muthako wa gonya nio rugby, timu ya Kakamega ni kuhuranaga na timu ya Kenya ya kangaru na mahota kwa pointi 46 kwa noti. Nayo timu ya Dagureti ni hotire timu ya Nturure ya Uganda na pointi kana na pointi cia 60 na pointi 60 kwa noti. Tunaangalia mechi moja kwa one after the other na tunaona kwamba mambo yanavyo yakienda vile tumepanga, sema kwamba tutabeba hiki kikombe. Rocio ni tugakorwo na mithako ya basketball na honeo timu ya Kenya ya Leisa Hill ikahurana na timu ya Don Bosco ya Tanzania. Guo muthako wa kere wa basketball ukirehe cukuru igire nicio ya Dagureti kuma Kenya nege ya Galanos kuma Tanzania. Koguo rocio ni tugakorwo tugikumenyithia timu iriko cikahotana thiini wa muthako uyu wa basketball. Geripotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiku Mwenda, guku Arusha Tanzania.